karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda habereye ibiteye ubwoba byarije abanyarwanda benshi cyane. Abanyarwanda imitima yabariye, abandi bagwa muri koma bitewe n'inkuru y'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko musambanyijwe n'umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 nawe wari ingaragu, akamusambanya kugera ubwo uyu mwana ahumeka umwuka wa nyuma. Kugeza amagingo aya ngaya uyu mwana yitwaga Josiane, yari afite imyaka 13 y'amavuko, yaje kwitaba Imana kuri iki gicamunsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2026. Ibi byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi nkuru yarejeje benshi, yatebesha agahinda, dore yuko mama wa nyakwigendera avuga gutya. Mama wa nyakwigendera avuga yuko uyu mwana wiwe yarageze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Mama w'uyu mwana avuga yuko umwana yari umuhanga ku rwego rwo hejuru, kubera ko yatahanaga umwanya wa mbere, yaba yabuze umwanya wa mbere akabona umwanya wa 2. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu musore wasambanyije uyu mwana paka haburiye ubuzima. Uyu musore icyaha yakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa igihano. Abaturage bavuga yuko uwo musore yakatirwa urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Reka amakuru yacu tuyagarukeho. Hano mu mujyi wa Kigali naho habaye impanuka irijije benshi nk'ahazwi Nyamirambo 15, Nyamirambo hepfo yo kuri 40 habereye impanuka irijije benshi iteye ubwoba. Iyi mpanuka niyo umumotari wari uhetse umugenzi, birangira bagonze imodoka, birangira motari apfuye ariko umugenzi ararokoka. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba bwa mbere uze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe.